nivugiye ko nta muri musimbura Agasobanuye, nta muri musimbura kurya show. Ndacyari Junior Giti w'Imana, cyimizi mirefu y'u Rwanda, nk'abantu mwe nta muri musimbura kurya show. Back is faster, Chris Easy, mbaha search and destroy. Uhiga no kurimbura search and destroy. Nimuyicikwe. Iyi ni GT business goropo nk'ibisanzwe. Reka ze bihere show. Mbahe ya filimi iryoshye iri hagati ya neza na neza cyane. Aliton. Hano mugomba kuryoherwa cyangwa mukaryoherwa bihagije we. Orchestra Chris is in my life you the commando. Kano nkatwe aba DJ mwese muri rusange Imana bandebera icyoroshye. Iyo binja butungerida hodido. Orchestra Chris Easy Najuna nizange mwemera fo. Mbaha search and destroy. Is there many pro bikora bom bom bom. Turasabana mubyabana mba papa. Turasabana. Okay. Mazore mama. Ni GT business goropo. Mubyabana mba papa. Ndacyari Giti w'Imana, ndacyari chairman CEO GT business gorope. Nashakarinye ngo najyaniraho ya gutanga amatangazo nyabwogo. Tahiraho baby merezaho nyashakarinye nagenderaho one step najyaniraho oya oya sinatahiraho tahiraho urapasta mamiyo Gashireho nyanyagire gira faster niba byahiye zanaho Zana iyo nyama nshuneho baby faster mamiyo wacinze hose niba byahiye zanaho zaniye ndamutsa kanje comedy relationship harahiye we. zanjye mbifitiye ubushobozi gukebura uve muri ndazi relationship iri mu kazi fast tubikore nk'umusazi tuzanjye mbifitiye ubushobozi gukebura uve muri ndazi rasabana umbe gusabana rasabana mubyabana mba papa tura umba gusabana papa tura nyuma yo gusabana umva ukuntu bigenda tura baranakamura. Bino mazure mama turasabana mubyabana abadadi papa turasabana bino mazure mama mbaha search and destroy. gira faster niba byahiye zanaho zaniyo nyamanjunero baby faster mamiyo Dira wakize se niba byahiye zanaho umurahangova ntiyica nyamanjunero baguhe indi grey bottle unywe one step najyaniraho oya sinatahiraho baby merezaho nyashakarinye nagenderaho aho ndamutsa Didiman dopdi Imana kundebe cyose DJ Didiman oya sinatahiraho na MC Gasana inyama baradakuruza sana tahiraho baby Orchestra Chris Easy merezaho ibi ni ibiki urugabo rwambaye ibitenge we kintu kigabo n'agasura kanti woje cyambaye ibitenge reka nze mbaha Agasobanuye cyane ko nta murimo mwisi n'umwe ubaho usimbura Agasobanuye. Ndacyari Junior Giti w'Imana, cyimizi mirefu y'u Rwanda, ni wa musobanuzi ushoboye uyoboye abandi unashobotse, ni chairman w'Agasobanuye, aracyari PDG perezida Diregiteri Generali mu basobanuzi
ngo kwiva distribution nabateguye cyane na GT business go hope kugira ngo umu DJ abeho n'agasobanuye kubahwe. Abateguye ni benshi. Millennium Media nabateguye cyane hamwe na GT kimizi mirefu chairman w'abasobanuzi aracyari se wabo ndetse sekuru wabo n'abandi magambo na hamyeze hamwe urenze coast ya Afrika ndetse mugeze urenze imbibi za Afrika ni hirya Afrika gatoya n'utangiriye abantu bararyoshya mu za ry'ubuzima ni side ya Espagne n'Ubutaliyani. Back search and destroy gushaka no kurimbura cyangwa guhiga no kurimbura. Injira vuba vuba cyangwa ukinga usohoke ntugaruke rugaruka. Mugeze hakurya ya Afrika abantu bararyoshye abantu bararya ubuzima bameze neza bararyohewe barenjoyinga life. Dore chano dore ya chano ngiyido mama Doroka chano ngiyi twayibonye. Dore chano abantu rwose neza barenjoyinga bameze neza ni hakurya ya Afrika. Ntago nze ngo muri Afrika hari iki ahangaha ni hirya y'umwaro wa Afrika mbese Afrika wayirenze ku nyanja ya Mediterane cyangwa muri Atlantika bose Afrika wayirenze wagiye hirya. Abana bameze neza bararyohewe bameze neza barishimye ni iminsi mbere ko COVID-19 itezamo abantu bacenjoyinga basabana mu by'abana harimo ba daddy na ba mami. Muvoma yo kwinjira musohoka ntabwo yemewe nimugaruke. Just tuvuye hakurya ya Afrika tuza muri Afrika nyirizina. Sasa hakurya y'umujyi muri Afrika dore igihari hakurya ya Afrika life iraryoshye. Muri Afrika hahiye we muri Afrika hahiye ni amasasu. Dore kiri muri Afrika wagira ngo wayiroze ntiyakarabye we. Afrika ntiyakarabye wayiroze arimo arafacana amaraso. Ahangahe intambara yarimbagika cyatangira. Intambara ni intambara. Nyeshamba ahangahe byiyebe. He's leaking to afande we dezafa amaraso menshi ntaganga basha kuba yaharamba. Look, I had been here before. Atanu umunsi narindi nari meze nkaho nahagiye kera hose ngeze nuganira So many times. meze nkaho hagiye inshuro zirenze imwe. It's just a matter of time before they roll down. I didn't even know who they were. Ndetse ntabwo nari nzi ko mahanganye n'abandi uwo munsi. Everything was starting to blur together. Nabanya bageze byose meze nkaho ndeba imbere y'amaso yanjye byari byambereye nkaho ari urujijo. Fought so many battles. Uwo munsi nahageze maze igihe kirekire ndwana intambara zigiye zitandukanye. Warindwanye uwo munsi warwanye intambara nyinshi. So many adversaries. Nahanganye n'abanzi bagiye batandukanye. There's a haze. Ariko uwo munsi nisanzwe urugamba rwanshobeye. Told me that if I left, she wouldn't take me back. Ndetse umukunzi yari yambwiye ngo nimba ngiye mu rugamba sinzagaruke. So I left. Nibwo nemeye kugenda nsiga umukunzi njya gutabara igihugu cyantabaje. Banza nakoze kose icyo gihe njya kugenda. Yasize madamu aravuga ati sheri nugenda ntuzangaruke. Sinzakwemera. Dore cyabaye. Where the fuck are they? Ngeze nuganira. That's me, Atoyo ni njyewe. Lieutenant John Cutter, Riyoto na John Carter. Rangers. Ndi muri ba Rangers. We've been tasked to rescue a VIP and his Bari bahawe akazi ko gucungura VIP ingagari family from n'umuryango wayo a cell in West mu Africa. byihebe byo muri Afrika y'uburengerazuba. No, was they were being led by the Ariko ntago bari baswanya zo bagiye hariyo indwanya karabutaka y'ikigome cy'ikihebe Igor Rodin. bita Igor Raidon nako Rodin. Headed up a multi Ati rwa Igore rwarwanye henshi ndetse uwo munsi bisanze afite inyeshyamba nyinshi zimufasha zigiye zitandukanye ku isi hose. American Rangers! Yemwe ngabo za Amerika American Rangers! Ceasefire! You're surrounded! mukire hasi intwaro mwazengurutswe. Bari bazengurutswe bari bagoswe Surrounded. ufande twagoswe dore abanyafurika grounded. bari bazengurutswe n'abanyafurika b'inyeshyamba
Igore Roydeni Second cyangwa Rodini about this afite inyeshyamba nyinshi zimufasha ku isi ahageze hose afite support didn't add up. byapanze byose umunsi byaranze na afande afite ikipe ye What are we gonna do? Lieutenant John Carter Return fire on these assholes. Keep it tight. turasaba abashenzi ntago umanika amaboko Give command on the line. ntago twamanikira haduye amaboko yazadusuzugura bajya kwihagararaho bajya kwihagararaho cyo benshi bene muntu bakunda kugwamo bashaka inzira bakura ahangaha birwaneho ntago haduye bamanikira amaboko ntago bakemera gucika intege Lieutenant sasanga bake support I thought everything was under control. Now what the... bamagakono afande Colonel bise Anderson What's happened? afande twagoswe twazengurutswe afande tabara nyamuneka afande ugomba gutabara cyangwa utabare bihagije we sasa afande kubatabara ngo atabare bihagije ndakumva mwana wa ndakumva bihagije we ngagaranga ayo mukire baje gutabarana umutagiri magagari kibamba n'umuryango we bafashwe bari bashimuswe ahangaha jya banyazwe bashimuta bakeneye amafaranga bwatinze haje z'ubutabazi ndegeze ubutabazi tabare dore abanyafurika ahangaha n'ubusura bwa ntiwojya bakwihambiriyeho nawe wakurekura ikintu cya mbere batojwe no kubaho nk'ingwe bugwe aguye kugakana ntagakurekura sasa banze gusohoka karacyatangira back search and destroy ndacyane Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda genza arebye barashe bagenzi be barashe abasore yaraje ayoboye ku rugamba rwayigore ntago rukina icyayigore sasa umujinya ku rugamba rakubitisha umujinya ku rugamba motivation gusa utitonze wanakubitwa bana hangaha bimwe mvuga ngo ahantu hahiye nuko hashya we sasa hano nkahangaha habagomba gushya cyangwa hagashya bihagije sasa umuntu n'ubundi nta myaka ijana dore cyayigore rwayigore rwihebe abasi umufasha musada ntabwo urimo kuboneka yakomeretse baracyaboherereza we ubutumwa bugufi baracyabaha SMS z'ibisasu Sir. nyakubahwa aricyo ngiye mbonye haje z'ubutabazi Sir. Joe, how you doing, man? sasanga barimo kuvirana amaraso bamujyane vuba vuba bamushyira hasi mu ndake hano bajya kuharasa baharase basi bose bitsimbye Slow. haje indege za kirimbuzi zirakubita nta gutoranya warugene baramuhereza Get the fuck out of here. Come on, man. Come on. Sure. abanyafurika nga bamaramaje barimo kurasa fora ndajya he barasa amasasa ahangaha ya jipira ndaguteye jipira ndamekupiga wewe intambara yabaye intambara John. How many guys? You're gone. Harris? Benjamin, this is Castle. We're abasore ahangaha bapfuye Dangerous. fande yaje ahangaha wenyine ndose bafiriye hakurya iriya Dangerous close. Drop on our position. all right, Pendulum. It's your. unage vuba ibisasu kuko umwanzi ari hafi yacu mukubite mutababarira bihinduye isura mukubite nta mbabazi shewega mubita umwanzi n'ubundi nta myaka ijana yica haduyi barabarasa nta murimo usimbura gupiga haduyi wamempigia matafari yote sasa bavayo rwayigore na bagenzi be nuko rwayigore rwapfuye cyayigore kikihebe
barakirasa iminsi iricuma. Hamaze guca imyaka 3 ahantu mubona location ngiyo mwirwaneho. Genzo wa musore Kata sigaye turiye ku ishyamba, yagiye ku isambu yiwabo ibyumba kwa bamoyize. Today sigaye irira ibirayi utashye mu rugo kiraho haje hakuno hamvi. Ni hamvi ni hama dira harya sose yingi yatunze tubwiresha. Been a while, Lieutenant. Muraho mwana wanje Lieutenant. Yasigara umudemobu. Yes, sir. Congratulations on the promotion, General. Rwose felicitation ya fan. Mnyaza fan yakono Kano Anderson yabaye general. Bamuhaye generali. How's the guide business? Ese akazi ko kuranga nk'umugide bimeze bite? Some hunting? I am. Uje guhiga yego. In October. Ese guhiga ikira kuje guhiga muri kono kwezi kwa kanga bitagikunda. See. Dati mpamvu nyine nje guhiga nje kujya duhiga ibyihebe undi arikanga. Yabaye civilian ntaga kiri umusoja. I'm out, General. Fande navuye mu gisirikare. I'm out, General. I am out. This is something different. Biratandukanye mwana wanje. This is something different. This is something different. Mjaza abanyamerika afite kuvuga English yabo. This is something different. This is something different. Biratandukanye. This is something different. Mvugo yabo. Kuvuga izina matini ngo ni You're going on a private contract. We do it all the time. Urakora akazi nk'umucancuro wacu twahaye contract uri private. You qualified. Uri qualified ufite ubushobozi. Good shape. Ndetse uteye neza ushoboye akazi kano kanya. Umeze neza cyane. I'm no good. Oya nago mbasha fande. I failed. Baratsinzwe burya. Ngenze rihebye kuva yatsindwa ngo ntabwo yakunyera kwa byashoboka. I left my team behind. Nasize ikipe yanjye inyuma yose irapfa. John, they were dead. Umva John bari bapfuye imbere yuko uhava. Africa was a rough gig. Ndetse Africa, muri Africa hari urugamba rukomeye kirya gihinda byumva. We sent the Rangers in because it was easy. We teach you guys everything except how to fail, my God. Twabazoje byinshi bihambaye bana banje uretse gusa gutsindwa. Rero iyo byaje bivuze ngo nakoma mutagize. Figured that one out by now. John, it wasn't your fault. Ntabwo sari rwose John, ntabwo sari ryari ryawe. Ni John Kata. Then whose fault was it? Nese ko sari ryari ryande. Those men were my responsibility. Abasore bose bapfuye urya munsi bari inshingano zanje. John. Ndabyumva John nyumva. Because of you. Impamvu Joe akiri muzima Joey ni kubera wowe Joe. Truth is, I need you for this. Ndetse ukuri ni ndagukeneye kunkorera kano kazi. The truth is I need you for this. Your country needs you. Ndetse igihugu kiragukeneye. Your country needs you. Ndacyari mnyazo wamusobanuzi umwe rukumbuza icyongereza. Abandi bose uvanga hanze basobanura n'abahwitsi. You're good. Naho. Soldier, General. Ati rwose afandira umusirikare mwiza. Ndanagufana ndanagushima nisiga n'amarangi afande. What a shitty salesman. Nako wihangana ngeri rwose sinindi bibizemo. Okay. Sawa. Igor Rodin. Rwayigore urarwibuka Igor Rodini. He's the target. Niwe target tugiye guhiga. Igor Rodin is dead. Hako yarapfuye Igor. Intel said the air. Niko Intel yatubwiye. Oya baribeshye. Cya Igor ni kizima. John, please. I need you to ID him. Ndagukeneye ngo basi umutwereke ko uzisura ye. Afanda binyaza afite kunaga hagenda nka King Platinum sinderibuye. Dorebe arasunika gatafari, arasunika no gusunikiriza abajyango bameze nk'afite kinakurura kimuri inyuma. Numbaze ngara kurira iki? Nibwati inzu watangiye byenzi yanga yemeye kuza mu kazi. Niba ari ikintu cya mbere mwisi kiguhamagara ukitaba ni igihugu cyawe. Maze kimenyenze igihugu cyavaho hakajya Imana. Imana yiguhamagaye ntimuzabyanga n'ubundi nta myaka 100. Moyize Imana ni guhamagara uzitabe. Something sell themselves. Umve byari byo. Let's go meet the guys. Jens kakajanga aha agiye mu kazi nk'umucancuro uri buhembwe. Private contractor. This is Hari kipamyeza ko nateguye abasore. background airborne ex-officer in the Yitwa Kata no musivile aje muri mwebwe. Yahoze muri ba Rangers. Mr. Cutter has met our target. Will ID him for us. Aje ngadufashe atwereke ko tugiye guhiga amutunga gatoki. Chief, take us through the rest of the arc. All right, guys, listen up. Zasanga kwa briefing. Bagiye kujya ku rugamba guhiga Kata. Owen is Legion 1. We're about 20 nautical miles offshore at 2100. Hit that water, swim the rest of the way, Mr. Abanga briefing bagiye kuva mu bwato bagende urabona baca mu gishanga mu kibaya babaha briefing ya gisirikare ngo ntago bareba ngo muri abasivile mwirakara. 6 weeks at NDSTC. Good enough. Nzanga nk'abasirikare. Umvanga ha muri bagiye kuzamo umusivile akono bariyemera. Will be extremely high, at least Bagiye muri Albania hafi paka patrolling in the water.
He said NDSTC. Good enough. Abanyazo baje mu ntambara muri Albania hafi ya Kosovo na Montenegro. Albanians are paranoid as shit. Aka tujye gose abanya Albania ni nk'abasazi mwitonde basore banjye rero. Activity around the port will be extremely high. At least a dozen soldiers and a few boats patrolling in the water. Kwinjira mu gihugu musanga ari control ya gisirikare mwitonde kandi mugende gakiya mushishoza. Page is long, but he now seems to be upping his game. We tracked him buying up toxic. Mugiye guhiga Igor Lloydin. Yahoze imbere ameze nko yitsi byatagaragara minsi yashize wongeye kwagaruka mu kazi kandi umuntu apfa gukinishwa. For mankind. Now the toxic barrels by themselves don't amount to much. Rero muntu twaheze igihe kirekire atoneye ko yafatishwa igihe cyose twamuhigiye ndetse ntago yoroshye. For the next 200 years. Kirenzeho kindi amaze imyaka myinshi ageze ajya gukora ibisasu bya kirimbuzi. Kurusha koza gatangaza shimuse ba scientist ngo amukorera igisasu. Physicists, mechanics. Batatu. Themselves not one of them is capable of making a bomb, but together. Umwe mu byashimuse arimo umuhanga mu yakora ibisasu. That's one hell of a leap. Bose rero yabahuje ari batatu bose yabashimutiye hamwe arakora igisasu kiri cya kirimbuzi. Isi yose imupfukamire. We have a 6-hour. Rero mugiye kwiga umuntu w'umusazi. We kwica ntagashishoza. Familiarize yourself with the details in your lives. Any questions? Ntacyo mufite mubaza. Ngaho mukomeze rero. Babaye briefing. Barahiga umusazi. Bise ngo ni Igore. Kirenzeho Igore yashimuse abakozi b'ibisasu bya kirimbuzi batatu. Bamukorera igisasu. Bacaho dodora inzingo, dodora ruzingo, dodora umugongo nka Moyize. Moses w'ibyumba. Kazungu. John Carter. Bano baramuzi. Lieutenant. Yego. Lieutenant John Carter. JSOC Africa Command 3 years ago. Aramuzi ko mugeze muri Afrika agiye ayoboye ikipe myaka 3 ishize. What's your team? Ikipe yose yapfuye izira wowe. Something like that. Uko byagenze. Washed out. Wavuye mu kazi nyuma yaho urigendera. Only given orders after that one, chief. Better. It was pretty rough stuff. Sasa mezanga kuyunguye amuzi nk'umusirikari bateye bagenzi ku rugamba bagapfa yaje kumucyurira. I know Fubar, man. Ndakuzi mwana. Gusa nagura gucira urubanza. Why are you coming with us? Kuki tugiye kujyana nawe? Here on the sub. Gumanga aha udifoto yo tugiye gushaka uwo ari we. For another dad. Byakunda. Thinks I need to be there. Areka fandi yavuze ngo tujyane yamisemo. I'm the only one that knows what Rodin looks like. Ni nanjye uzi ukuntu Rodin asa. We're after a bomb. Kadukurikiye ibisasu. This ain't a personal vendetta. Ndetse hangana garimo inzika bwite sibyo? Like, Mura byararangiye. I gotta get home. Copy. Mfite ikipanga cyo kujyana nyoboye nkeneye ko sita mu rugari bazima. Uranyumva neza ntubivanga vange rero. Ntumvangire. The Adriatic. Ngo ugire umujinya wo kushaka ngo uyihorere. Mbe napfusha ikipange Izira wowe sibyo? Not all in. You do us all a favor. Udufashe. Nubona cyayi gore nturakare. Go. Ntubizambye sibyo? Cyangwa usigare hano. Ntavuga menshi. We arabizi ko ijoro riba riraye. Yakoze yajanga magenzi be bagiye kujyana nk'ikipe. Easy to say goodbye. Zakuruhukamo. Mukanya n'urugamba. Bageze ku mwaro. Bije muri Albania. Banya Albania n'abasazi. Dore abashimuswe. Bahawe akazi bakora igisasu cya kirimbuzi. You know he'll kill us the minute it's finished. If you believe that, why keep working? Kubarangiza kwa kune kazi kabo nta kuvuga amagambo menshi. How? Gusa bizeye ko biri kunonyeza akavanga bakagenda. People across the desert, thousands of miles, only to die of starvation the moment they find the. Sasa ari rwa igora hangana kunyeza yogira ikizere muri rwo. Nabonye kenshi benshi bizera ngo bambutse ngo butahe bagera kujya bakabona ibiryo ariko no kwibeshya. Je ntabwo nizera muri ngewe. Baramureba ni boss anga byose abwira ngo afite kumuhakanya. He needs a hospital. Urakeneye kuvurwa mugenzi wacu. Nago sigarwaye iki? We're moving as fast as you can. You had better. Batamuhaye igisasu ntagavuza mugenzi wabo. Nase ngo bukane ngenye turikije. Ntundi bwo wankora iki? Twesanga ngo twapfana karamukanga. At the very least I would be pleasantly surprised. Sasa guterwa abanyeze bw'ikihebe nukwibeshyera ubusa. Do it. Bikorese. Wewe ntukankange ngewe. Ndino ngerageza bikore nyine gituritse turibi. Kandi nge rwose ndakatinye nanjye turitse nge mu ngwano twese twatadupfa nta kimena ngewe. Karakareba ni ikihibi. Gukarakaye natavuza mugenzi wabo. Karafungura anga imyuka bapfe ngaho yifungure se. Arayifungura. Ni imyuka yica. Nina. Niwanga bafungura imyuka. Gisasu. Nazo wakanga icyari cyo ni ikihebe ntabwo byo bimukanga.
mukora akazi ni mugasoza nibwo mvuza mugenzi wanyu. Bye. Sawa, bye. Tangaha urwaye muri bubanze kumuvura kumba ku ruhande. Bakiri mu nyanja baza muri Albania. Bajya neza gato basiga submarine. Handi ni ukuhoga. Bagere hakurya ku mwaro. Niyo mpamvu koga ari ingenzi. Koga ni ikintu cyangombwa, ni ikintu benshi mukeneye. Mugomba koga bihagije we. Bantu mutoga nka Moyize ni ikibazo. Bantu nka King mudakunda amazi ni ikibazo. Kanje comedy urumve nyamuneka tangiye ujye woga. Bakerekeye bibutsa ko Grable tea. Bantu mukunda za energy, mu Rwanda haje energy ya mbere iryoshye, Grable tea, energy whisky. Dolari ibyihibi. Ngo Grable tiraryoshye bihagije, mugomba kuyinywa cyangwa kayinywa bihagije. Mumwe rwose Grable tinubundi nta myaka ijana. Nabigeze hasi mu mazi. Ahari zanyeshyamba. Aho barimo guca ntago hizewe. Ibaza abantu batega ibisasu munsi y'amazi. Mwese mwitonde mwicunge. Mu mazi hasarimo ibitsinga za sengenge. Hagize ukora ugatora turika. Bambuka hasi mu mazi. Dore ibisasu bwa grenade. Ibigabo ntago bikina we. Ibaze ko munsi y'amazi harimo bariyeri we. Zuko munsi y'amazi harimo lockdown. Nta mikino. Munsi y'amazi kubagenda arafashwe hakuno sengenge arameneka munsi y'amazi. Umwe arasigaye cyaramuturikanye nzanga mu kumeneka. Ndego mu kumeneka. I need divers in the water now. Nyije mazi vuba vuba none hanga. Bamenye ko munsi y'amazi barabinjiriye. Binja muri Albania binjiye tazwe amategeko. Abanyarubania ntabwo bajya bumvikana. Reka none haje muri leta ya Amerika bibayanga kubi. Leta ya Amerika niyo mwanze wa mbere. Bagomba kuyanga cyangwa bakayanga cyane we. Bakayanga bihagije we. Sasa bari barimo kwinjirira naho binjira mu gihugu cya Albania bigiye kuba ikibazo. Dolari igisasu. Abagikoraga kuko batangiye guterwa harabinjiye munsi y'amazi. Underwater mines was triggered. I have deployed divers. Ibisasu byo mu mazi hasi za mine ziraturitse. The times are reporting. Zengo yaruciyemo byange bikunde. Turacyamushaka tumye nduciyemo hasi. Ubu ko byagenda kose iki gisasu kigomba kirangire tugiye kukimana tukijyane. Tukirangirize mu nzira. What about Yuri? Yenza ngaha Yuri ararwaye. Se turamusiga koko tugendara. Tukeneye muganga. Yuri rero ararwaye. Sasu napfa ave mu nzira. Baramwishe. Ntabwo rwayigore rukina. Cyayigore nta mikino. The time is not on our side, doctor. He was never going to recover. We both know that. Nabwo ntabwo yari bukire nahoshe. Gisasu yakoraga cyari cyamwinjiye. Yagihumetse. Rero jyanga akomeza gore isi aruhanye apfa aruhanya yagenda neza. Ibi byanya hanga usanga bararwaye imiryango kayikenesha bakuvuza baza kutazakira ubundi mwagiye muce nakiri kare. Sanga umuntu ararwaye agora imiryango buri munsi nkadirani kabaka ararwaye umutwe twavuje umutwe wanze gukira. Ubundi uwo mutwe bawuciye. Niko Bibiliya ivuga ngo urugingo rwangiritse bararutema rutangiza izindi ngingo. No, Miguel on barrel duty. I'm taking Tomas. He knows how to tango. Go. Bari munsi y'amazi baje muri patroli kuhagenzura nimba nta kintu kirimo. Banga baje kubagenzura basangamo Banyamerika bakozanyaho n'Abanyarubania munsi y'amazi kandi umuntu abarandaga abagenda gacenga cy'umucyo kasa umuntu akaboko dore musho mu kwaha we kandi sha mu kwaha haroroha ikore mu kwaha wumve ukurikiye filime
ikore mu mvu kuntu abahoroshye haroroshye we. I hate God so much, Igor. Look at the world, Nikki. The innocent suffer. Samanyasi Igor ni indwanyi nziza. Wazi ko Munyezi ari mu rugamba byose bishoboka. Cyakoze Munyezangana cyese vuba muri bisasu bya bijyane. Genda yakunaganira. Bano kwisi bararengana. Ntago Imana ibikunda. Turazo turabana b'Imana. Dukeneye kwisaza uburinganire. Munyezi uvuga uburinganire ku isi avuye kwica umuntu. Troy has 2000. Nicyo nkundira ibyihebe. Bigira imyumvire yabyo kandi bihemuka. I hope it's true. Don't hope, Vladimir. Hope it's for peasants and priests. We are soldiers. We are making our destiny. Kanga turabasirikare turimo hazaza hacu. Duhindura isi. Niyo ntego twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Urwihebe. Miguel, counterclockwise. No. Come on, it's not discotheque. Kubaya kuno hafi y'amazi. Abantu binjiriye. Ntago baciye ku mupaka. Baciye panya. Muri Adriatic Sea. Bari muri Albania. Ni ya zone Ndusiya niko twayita. Hafi ya Kosovo, Montenegro na Macedonia y'amajyaruguru. Mwe hasi. Wasirikaranga vuba byihuse nta mwanya wo gupfusha ubusubu hari. Bisa ko uyu munsi aho uri hose ukeneye kurya inkoko cyangwa kandi kose wifuza Munyezi karyoshye kakuryoheye. Muri iyi minsi byaroroshye. Itabaze Pozo Delivery. Shaka app yacu muri Play Store na App Store. Hasigaye ushyire telefoni yawe uduhe commande aho uri hose kugiye bigusange ibiryo. Pozo Delivery. Aho uri hose warya igihe cyose ubishakiye. Utwitabaje dutume tukugerereyo. N'abakunzi bo gusagamba no gusempera. Grey Bolt Energy Whiskey nikabure ku meza yanyu. Ubwo ndamamaje nkore amafaranga. Ikintu kimbabaza n'umuntu cyaramo publicity akababara akagira ngo rwose ababajwe nuko nkize. Ugasanga yarakaye yatumbye ngo wowe ngo dukura muri vibes iyi ngo publicity ngo ni nyinshi muri filime. Ushaka zibe nkeya nkene abana bangiye baragira abanyu bige. Abana banyu biga bajya baba baragize. Ntago ari byo. Bageze angaha basanga rwa Igor rwagiye kare. Cya Igor shakiza ubwenge. Igo yagiye nkejo. Mbibutsa ko mwe mukurikiye filime ndacyari Junior Giti w'umwana mwiza. Kimizi mirefu y'u Rwanda kumbe. Ndaje mbereke kaza mbereke sha. Hako nabasirikare abo bari turi nanga. Yewe ngiye kwica umuntu ngewe. Fuck this up. Battle duty for life. Ikizo binjiyemo nibazi ko bazengurutswe babanje kuhatega wose bisasu baratega koko gusegura. But I can see this. Been dead nearly half hour. Hakuno muganga bamwishe bise ngo ni Yuli. Numuhanga kwisi mukora bisasu kuvanga vanga imiti. Let's go. Yaro muhanga muri byo. Bagezari Igor yagiye kare yacitse. Sasu utaragenda. Bakise search and destroy. Ndacyari Junior Giti w'Imana. Abanyarubani ya zone Ndusiya ntabwo bakina. Zone Ndusiya ikintu cya mbere bitaho kurusha ibindi ni imirwanire. Bita ku mirwanire bihagije birenze ibikenewe. Warafanda we ikipe wese amurasa vuba vuba ku rugamba rugitangira. Danimal's dead, Russ is dead, Chief's a fucking meatball. We just missed the target, so we fucked that deal. Abaje guhiga Igori bari basuzuguye John Carter nabo bakozemo. We got many breaths left. Ntago sigaje kanya gombe kakahagije. Rero wituma nangize umwuka wanjye wanyuma nsigaje nkuwa briefing yindi. Mwubahane. Stow your weapon and sharpen up.
Nacyaza inkota ye. Ugutafande ndakumva mbere yo kumva bimbwire. Kuri bwo bahaye umugabo. Now listen up. Mwese munyumve barandashe. Barafande wabo. You take orders from him from Kata akano kanagiye kubayobora mwesanga mu mwubahi. Agiye kunsimbura ni officer mugenzi wanje. The choice of paper or plastic. That's an order, let me hear it. Mbahaye order mbere yo kumva mwesanga mubyemere ko mubyemeye. Barabyemeye. Warafanda arapfuye kuko rwose uyu ntaga gihari. Bamurashe igisasu doramara apfundikiye kumara. Apfundikiye ku mazingaro. Find us a truck, we're moving out. Go, come on. Tagiye kugora abana isasu cyamwinjiye. Umwijima wivanga vanze na zingaro. Mundi ndani. Bamubaze nta kinya. Abanyarubani yakwinjira muri igihugu cy'iwabo uri umunyamerika abari ikibazo winjiramo nkande cyo bakoze cyambere na mbere ko winjiye utakomanze uje mu rugo rw'umupfakazi nta kindi kinanga ubazwa rero kuvuga utakomanze katukurasa. You get my boys Vana abasore banjye bageze imuhira. Exactly, have the best track record. Wenda ntago nswe bibasha ariko ndagerageza. Gerageza. Cyangwa roho yanjye zaguhige. Umuzimu wanjye bazagutera we. Mureba. Yenze ngumuseka rukundo igihugu cye. Yimva ko niwe basi byaba byanze ariko ikipe ayoboye abasore bato yabamuhaye nk'inshingano bagera imuhira amahoro. Roger that. Ni cyuburi kikugira intore. Abagenzi intore nzima. Ishakira abandi inzira. Kandi kuburi mukuru nyawe nuko ushakira abandi amayira mazima. Buriya gukura mbere y'abandi wakubitira ikime. Cyako zanga nta kindi yamuhaye grenade. Yamuhaye grenade aho gupfatsaga mbere y'umwanzi. Apfe neza. Nubwo nyine gupfa byose ari ugupfa nubundi nta myaka 100 ariko nyine wo gupfa buriya munyenzi utakamba basi wagenda neza utaruhanyije. Uko bakaje. Welcome, gentlemen. Yuko nabapfa yisasi yabandi. Yisasi yabandi ahantu hose nkambi iri ku mpaka yaturagurika. Sir, we have Legion 1 on the satellite. Chief Ron? No, sir, Cutter. John? General. Where's Chief Ryan? Ari here Chief Ryan. Yapfuye. So is Dan and Russ. Kimwe na Dani na Ross. Kandi Rodini cyayigore negative na garapfa. They blew out of there before we arrived. We need an exfil. Twageze aho bari bahavuye kamye zose banahatese. Eastern Track 3 vehicle. Byanga ha UAV yo kujya mnyeze ducemo tugende imodoka twibye. Neutrons will light up like an electric light bulb. Mavanye n'abahungu bacane kano kanya tujyanye. Heading for Nogoni Stars. It's an army base about 10 miles to your west. Sir, we need a way out. You and the remaining members of your team are all we have there. Sasanga fande ntabwo bataha badakosa akazi. Friends, we're lost. Yabarangiye aho basanga Joe, when that bomb's gone, igore. Afite ibisasu ntabwo mureka ngagenda amahoro. Manze mukurikire nimba no batabara basi ndabaho butabazi mu nyuma ariko mukurikire n'abacike. Find whatever it is you've lost and finish this. Koriyo bwabaga ibingibi ubirangize. And die for nothing and utabikoze umenye ko bapfiriye aho ngaho bose bari bapfiriye ubusa. Bitekerezeho. Gutaha kwanyu no gutsindwa. John? Yohana John Carter. I promise to get you guys home. Some promises no one can. Nabwiye afande kumageza imuhira Ryan mugenzi wanyu. We're SEALs, John. We finished the fucking mission. That gente turi ba SEALs. Turindwanye dushoboye akazi. Kadutahe mu rugo byose tubirangije. Wicika intege. Send us the data you have. Ngabase mudo amakuru yose mufite aho ngaho. Bastard for you, sir. Nanjye mpagarike uyu mukaritasi. Bihaye inshingano. Aho gutaha imuhira bakabafashe uyu mugabo. Cyabaye nta kindi. Kumba ku ruhande ngo ni Stashi military base. Nari yahagiraga. Abarangiye hari ikigo bashakira mu bwa mbere na mbere. Aho igore yaba yagiye. Baramuzikanga leta Albania imuha support.
ibigo bya gisirikare, amacumbi abasirikare bamufasha yo yifashisha. So what's the plan? Dukora iki? We do it loud. There's only 5 of us. Dukora iyo bwabaga kandi turi batanu twenyine yego. So fast, they'll think. Ariko ntabwo wasiko turi batanu. Zengo tubatunguje umuriro. Bagira ngo batewe n'igihiriri cy'abasirikare kandi turi bake cyane. Yego afande. Almost kicked your ass a few hours ago. Buriya mugeze kuko nibyo mwisaye hari kumugeza umwanzi umutungura akabaze ngo muri benshi kandi mwaje muri mbarwa. Take a look inside the truck, Coop. Sasa bosanga bagabanya inshingano baramwizeye. The shit hits. Nubwo ari manga aho mukimangwa. Bazi ngo nukubeshya n'igikabyo gusa. Main building. Ni ryakobyo nk'igisosi y'intoryi. Oh yeah, let's go. Lock and load. Zatugende. Arabasaranganya buri sace mwe. Ace mu nzira ya wenyine. Batatane bakubite hado yagiye ngatewe n'igihiriri kibi cy'abasirikari kandi baje n'imbarwa. Convoy. Ari ego ari na convoy yiwe. Simbizi. Vuga vuba vuba. They never stop here. Nago baje hano. Straight to Gulama. Baje muri Goryama. Ni kuri train station. Aho gari ya moshi bayifatira. Niho bagannye. Naga bahageze. Witupfa. Sasa natangira muri base. Yango ni station. Ngoni station. Nitare base. Basi kama nabo bacumbikiye umwanzi Igore Rodin. Cha Igore bagiye support. Icyo bagiye kubahora. Guti Igore umwa support azonga rubanda. Gwa support yaduyi nicya. Sasu unumwegereye. Sasu umwegereye baramuhereza. Baramuhaye bagenzi wabo umweje hasi. Bandi ntago bahagarara. Aza kumbunda nini. Ha karabaye. Aza kuri bafure mu mbunda we dore bafure. Dore bafure nini. Dore sasa garabatwikira icyarimwe. John Carter, Lieutenant, ex-soldier, ex-military. Waje ngo musivile private. Waje nga private. Dore ngo sasa abacucumana mikini hari. Iyi ni bafure mu zindi mbunda. Naka bafure we. Gwe aratwika. Nimwe mwihaye ngo hahiye koko. Ngo n'ubundi nta myaka 100. Dore ahashangaha we. Ahashangaha we. Ahantu ngaha bagomba gushya cyangwa hagasha bihagije we. Haba hagomba gushya cyangwa hagasha bihagije we. Dore urugamba. John tugende. Bana batangiye kumukunda arashoboye. Urugamba araruzi. Babanje kwatwika. Basiga hahiye koko. Habanje gushya bya nyabyo. Adashyas. Pinky, you get to drive? Yeah. Pinky uzi gutwara yego. Know where they're going? How? Sanga rwose uve mu muhanda. Train station. Aho bagenda hasi. Muri Goryama. Call it in. Bagiye muri Goryama. Na gace. Kuri station ya gari ya moshi. Telefone yazimye nk'ejo sasa. Nibwo menya ko bundi. Haba hagiye gushya ku rugamba telefone kuzimanye. Kumba banyeze kuri Goryama train station. Goryama imikini mikiwabo. Bese nkwavuga izina nka bigoryi nakosore biryogo bijya gusa. Careful. Yes. Nyamara dira nkubwo bigoryi ubuyizanye ute ko ari biryogo. 1 hour to finish the bomb. Mufite saha imwe musoza igishasu vuba. Guarantee do you have? Nose garantie dufite ni yihe? Utari buturasa nkuko wishe Yuli. None. Just nayo mufite nyine mwizere ijambo ryanjye. Nothing by your death. The Americans all. Nimbi cyana cyo ndi buhombe. Oh, it's just game of time. Mvugira uba leta Amerika izuko mfite ibisasu. Mufite isaha imwe. 1 hour. What other choice do you have? Aha, dufite amahitamo yahe sasa. Nta gisasu baratwica. Tugikoze nabwo byashoboka yuko twapfa bihagije.
w'igisasu nibatinda babahaye isaha imwe abo ko bakerekeye. Where are you going? Yehe Coop, I want you and the others to take this road south. Genzanga nk'umwafande yafashe umwanzuro bose bagende batahe we ajye mu ntambara wenyine. You gonna take on those guys on your own? Wenyine byo kubahiga wenyine yego. We're coming with you. Ntabwo bishoboka turajyana. Mva Pinky. But one arm you ain't good to me. I can still put. Rwose mumfashe mugende nanyu. Yenyine ubwo umwe nabikora muri benshi mwanteze ikibazo. That's an order. Bahaye order. If I can't stop him, someone has to let General Anderson know the bomb's on that train. Mugende nsigaranga handwana. In the heart of Europe, Germany, Austria, Russia. Hanga mugeze arabaye gacho atinze. Ibisasu kanya bamwe barakora. Wakusanga byinjiye hagati mu mutima w'Uburayi. Germany, Austria cyangwa Russia. Byasakaye mu isi hose. That train go free. Rero namuhagaritse ibisasu mu kuba yakora byagira henshi. Anderson will know what to do. Go. Good luck. Sasa afande. Yemeye guhiga umwe wenyine. If I fuck this up. Nzitaraje nanga hakakupa briefing. Witwa Kata. Once you go to Nola for me. There's a joint. Rwose bigeze bikunze nabo yashije kuba nataha. It's called Coaching Horses. Nkeneye ujya ahantu mu kabari mu bwa quartier yiwabo muri quartier ibara bita Coach and Horses. Bartender. Harimo ukora mu kabari mu seriveri kazi. Can't miss her. I was one even you frogmen could drown in. Basuza mundebere umunda mukirize. She's got Spud. Her name's Jenna. Yitwa Jenna. Man, you be taking care of that yourself. If I can't. Oya uzazumwe mukirize nagumva ndabuganye bibaye byanze. Mbaye urugamba ntarurangije neza. Afite mugenzi ufite hati yo muri quartier yiwabo. Ourselves. Rangiye mu aderese azajya Rurindo muri quartier yiwabo mu rugo. Mu mudugudu. Wamugwa neza aramutse sheri wiwe. Hagati ndamutse amugwa neza na Megani Imana bandebera icyoroshye. Mugwa neza na Megani ndabaramukije mu izina rya Yesu data wa twese. Imana bandebera icyoroshye. Hagati aho kurikiye iyi filime nyamone kudukurikiye muri iyi filime. Menya ko COVID-19 iri serious. Metero imwe hagati yawe na mugenzi wawe ni ikintu cy'ingenzi. Bikunze ne buri n'umuhanga metero zumuzigire ebyiri nyamuneka. Kindi mwoge amazi inshuro zihagije. Bingibi King Platinum yihaye ngo yoga rimwe mu kwezi nyamuneka King mwoge bihagije. COVID muyinde ngamara gapfuka mu gihe cyose mujye munakararana. Ko buri umwanzi ntategusa nanjoro yagutera. Haduye COVID ntagagira isoni. Afata bato n'abakuru. Yenza agiye mu kazi agenda ubumwe asiga ikipe yose. Ikipe ya benshi yamugusha. Yafushije abambere abasore b'ikipe yarayoboye. Yanze ko basi nanga basigaye aribo Pinky na Cooper nabo bakwangirikira mu biganza bye. Ibaze sasa umugabo ugiye uwumwe. Hako birashoboka da. Bibaho buriya mugenzi usanga abantu bise bashoboye utabizi ko ashoboye. Which path are you gonna take? Is it the one of least resistance or the one that makes this crazy life worth it? Search and destroy, search and destroy. Back is search and destroy nko tureba. Ndacyari Junior giti w'Imana. Kimizi mirefu y'u Rwanda. Yezu kagenzi. Tugayiniye hakuno. Ndabakunda cyane cyane. Imana bandebera icyoroshye. Haya mama we, burya gutera neza bikongerera icyubahiro ndetse ukanaberwa. Niyo mpamvu Sun Enterprise Limited yabazanye igisubizo. Twabazanye protein z'ubwoko bwose, izikomoka ku bimera ndetse n'izizwi nka whey protein. Produits zacu mwazisanga mu mafarumasi, amasupermarket cyangwa amashopu yose mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0789 22 17 43.
Energy whisky nicyo kinyobwa kivura amavunane, akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko. Ibinyobwa Bazoka whisky, coffee na Energy whisky bizanwa na Gashya Business Company, mukabisanga hirya no hino mu gihugu. Abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B114 cyangwa mugamagara kuri 0788 mukomeze mwinywere Bazoka coffee, Bazoka whisky na Energy whisky mugubwe neza. Ariko kandi waba ushaka kuvuga icyongereza mu kwezi kumwe gusa, gana ishuri rya Befa Language riherereye inyuma ya gare ahantu bakunze kwita muri Healing Center. Iryo shuri rifite umwihariko, umuntu yiga atarabanza kwishyura, akaba yakishyura ari uko amaze kunyurwa gusa. Ikindi kandi muri iyi minsi yo kwirinda icyorezo cya coronavirusi, umuntu ashobora kwigira aho ariho hose cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose mu buryo bumworoheye. Ikindi kandi bazanye promosiyo aho umuntu yishyura 25% gusa ku mafaranga yishyuzwaga, kandi nabwo nyuma yo kunyurwa simbere. Ukeneye ubundi busobanuro wahamagara kuri nimero igendanwa 0783448834. Ubu butumwa n'ubwa Befa Language. ukwifurije impagarike n'ubugingo, burya bagucira amarenga ko amagara asigasirwa, nawe ukayarinda icyayahutaza, yatangira guhungabana ariko nabwo ukihutira kugana abayazahura. Nkurangiye rero Icyizere Life Center, ikigo gifite inzobere mu gutabara ubuzima butarazima. Bifashisha aromatherapy na hydrotherapy, ubuhanga busohora imyanda mu mubiri, bakagira na reflexology ikangura imyakura ndetse na massage ivura amavunane. Ibyishimo by'umuryango ni ukororoka, kandi ntibyashoboka hatari ubushake bw'abashakanye. Nimwegere Icyizere rero babasubizemo imbaraga zo gushishikara mu cyumba cy'ibanga. Umugabo ahabwa umuti witwa Agaciro, naho umugore agahabwa Susuruka mubyeyi. Yombi ikaba umwimerere w'ibimera, bya bindi ngo amibe yarakuzengereje wari utaramenya. Icyizere Life Center begere baguhe n'inyunganiramirire ucukubiri n'umuze mu mubiri. Muri uru rugo usanganirwa n'urugwiro. Muri iyi minsi bwo hari n'ubwasisi kuko usuzumwa ku buntu. Bakorera igikondo mu marembo ya REG. Telefone yo ni 07 Samsung 250 inyuma yo kubazanira telefone zitagira ikibazo mu mazi n'izindi zikubita hasi ikirahure n'ikimeneke, ubu noneho haje ifite kamera izuminga ibintu biri mu birometero 5 ukabibona nk'ibiri imbere yawe neza neza. Tubafite smartphone kandi ziri kuri promosiyo nka S21, A72, A52, A32, A12, A02 ndetse na A3 Core. Twabazaniye kandi smartphone nziza iri munsi y'ibihumbi 100 ifata 4G. Muri Samsung 250 tubafite puse za TV ubwoko bwose bwa Samsung. Akarusho iyo ugize ikibazo wagera kuri service center zacu muri East Africa ndetse no ku isi yose. Dukora muri Kigali City Tower imbere ya station Katagikora haruguru ya TDMIR. Tunakorera kandi iremera ku Gisimenti werekeza kuri stade mu byapa bya Samsung 250 n'amabendera imbere y'iduka. Wadusanga kandi muri Grand Pension Plaza mu muryango wa Mango 4G. Mware muzingira rangiye rero. Hagati aho bana murakarango publicité ziciyemo twatungwa n'iki? Ibaza abana banyu bize abacu bakaragira. Rero niba mudukunda mujye mwana publicité zijemo ngo mvuge muti nyamuneka Imana ishimwe giti kimizimire fara yariye mu celebrate. Where have you been? Looking at the train. You're lucky to miss. Where have you been? Genzanga muri gari ya moshi. At the train. Harimo imiryango inezerewe. You're lucky to miss. Uvuye mwana mve ko gari ya moshi papa. Papa ariko gari ya moshi. Have guns. Eba basirikare benshi bafite n'imbunda. Now. Gari umwana wanje. We have a long DJ Idi. Muri gari ya moshi aho bari ntibazikira imigisasu. Get ready to move. Tugende hehe tugende majyaruguru. Ako naga tugiye kujya umva we. We clear now. Turumvikanye ko tugiye kugenda. Sirikare bashimuse gari ya moshi. Irimo ibisasu byabo baracyakomeza. Access search and destroy. Muhigo no kurimbura. Kubakerekeye
gari ya moshi mu abaturage basanzwe abasivile yaje yikurikiye yayiguye gituma itaka kugenda ni Carter John Carter ayitendekaho injira indani ni ya magari ya moshi ya kera baza mu basivile Dorinda dore ido ku ruyenzi do afite imbunda papa wececeka akamenyero gaceyo ati mu basivile hakuno uhagurutse ndamutongwe arugise do dore guseka ndakishe dore kwishima ndakishe azeka nka Valens agatonda musa Valens mukuru wa DJ ET 290 with non-stop service to hell. For the duration of our travel, mwese murakaza gusanga muri gari ya moshi yacu avuga umubare wagiye mu kuzimu naye nitwa ntibindeba ntabwo bikureba niyo mazina yanjye dore mwese aha ungora araza gupfa ntabwo se ko turi abanyamahoro turi abana b'Imana hakuno hageze haza padiri wecara hasi gabanya ipadiri cyawe a single function. mwese aha mufite inshingano imwe muhuriyeho All of you will act like shields. mugiye kuba nkaho muri ingabo zindinda ndabikingamo. Your lives mean as little to me as ndetse ubuzima bwanyu nta kintu buvuze imbere yanjye that of insects. ni nk'ubw'inyenzi cyangwa imibu cyangwa imiswa insects inshishi. If you wish to get off of this train, hari ukeneye kuva kuri kino gari ya moshi ari muzima, you will be obedient. nanyubahe. You will be silent. muceceke. Believe in me. Unyizere. Father here believes in God. Nkuko padiri uri aha ngaho mureba aha ngaho mugenga ceceke yizera Imana namwe munyizere rero. You can survive with this. Nabasha kubaho mutavuze byinshi mutanangoye. No. Mugomba gutuza cyangwa mugatuza bihagije we. The choice is yours. Mahitamo nayanyu. We dore kingi kipfuye kizize kujya yuko gishyanuka. Hazize gushyanuka. Bari muri gari ya moshi. Vana bo murambo sha. Munage hanze ya gari ya moshi. Kumbe munsi yayo. Ko bagenda bapanga ibyo bapanga. Mwene muntu arapanga. Imana nifata imyanzuro. Hanga bundi igore aza kurya sho igiye kuzamuka we. Kurya sho ni ingenzi. Cyane ko we life nk'ingera imenyereye intambara nk'izo. It's a bit early to celebrate, isn't it? Rwose kwishimira intsinzi yaracyari kare. Champagne for pleasure. Oya, rwose kuba kano ka champagne n'ibyishimo nta kindi. Nta munsi mukuru nateguye udasanzwe. Reka ningwere n'iki cyaka rubundi ningwa agasi. Ntigishira. Uko cyuhira abanyenzi gishikira shibuka kurushaho. Mal. It's your friend Igor. Yego Jean Marie, ni inshuti yamuvugana Igor. Turimo turaza. I received your deposit and faranga y'imbe mbere nayabonye. All the fear with bwasigaye muri amageza aho ngaho. Muri Switzerland. Cause the device is ready. Na rwose umuzigo uri tayari. Precisely. Ndaba rwose umuzigo wa mbere uryoshye ukora neza. Milan. Ubwanjye muyabike vuba vuba hafi. Samire zaka miliyoni. Jivka. I want to know the second the money hits the escrow account. Amafaranga ajya kuri konti ndasigaye mumbwire. Baby very mwere kigira hino. Sheri oruga igira hano. Ari muri ambiance muri gari ya moshi. We yishimutiye abantu atari mu ntambara batanezerewe. Intambara nk'izi zarazimenyereye nibwo buzima bwe. Nta ntambara ihari. Abayumva ari bored. Sho. Karame wagutera indasa imwese ntushaka untera umunani ko mfite aho zijya kandi ari bwita taraha rubanda nyamwinshi kola yaha nikora niki kunderanja nyamuneka. There's a long way to go and you're here playing. Dufite akazi kenshi nyakuba afande uri mu rukundo ruca intege umva. No more decisions to make. Wifatira imyanzuro wintekereza ndeka wintesha n'umutwe. We will succeed. Byose byarangiye ngo sigaye kangiye ntuze. And nothing can change it now. Ntago biri buzambe ndabyizeye humura. Ari yizeye. Niba usanga abagenda munsi ya gari ya moshi harurimo. Nina, check if the solenoid to 14 is connected. It's fine. No, it's not. I'm not getting a signal. Banga gisasu neza wakono gukora. Come see for yourself. Na akazi k'ingufu.
ahangaha byose byarakwanye bajya kuno kujya bareko babigenzura va njye rwose byose ngiye kubicomora ntabwo ibyo ngiye kuba ngiye kubizambya ngewe va barakurasa n'ubizambye bashaka bandasa aratwica ugibuka ariko yahandi ye ntundi ndapfa ariko basi reka mpfe hari ikintu nkoze ntabwo nataba basi n'undi ari bunyice ngo nkonere igisasu kice bandi rubanda nyamwinshi njye mfite umuryango we muri mubiki we uzarabyanga afite umuryango akeneye kwitaho ntiyasiga abana buri ikigwari wagisaza warugwariwe dore uko gisa sasu yinjiye gari ya moshi muraho nayo byegira nk'atazi icyo kimugenza ziri ingabo za rubaniya tanga tike yanjye tike sasu niyo tike yiwe dore igore cyakoze mbega rwa igore aha rwa igore ni amahano gusa dore amahano n'urunyamahano bamuvanayo igisasu yakose kunyamuneka ko mutuma rwose ntera inda z'ibice kuki munzengereza baratuma hangaho umushinga yatangiye atawusoza baratuma arangiza nabi akazi yatangiye ubwo hangaho yacomeye imbarutso ku gisasu ngo yanze ko dukora akazi umusaza mugenzi amuvamo bivuze iki sabotage ni ukwigomeka kutavuga rumwe nawe nyakubahwa nina n'ubundi araza gupfa ariko basi apfe n'abandi yishe areke ya myumvire yabadirani kabaka ngo gese ko ngese narayivukanye nanjye nzayibaha imyumvire ya King Platinum zisha ngo sindira ibuye nanjye Imana yarandeze nabo nzabarera sasanga bizambije rushya yanze gupfana n'abandi basapfe wenyine wizeye ko wakora akazi kose bukore ariko $1 million y'idolari byemeye ko dukorana kampe mbanye nakora akazi kawe neza $1 million y'idolari kuri konti yawe yivuga batabayashyiraho 45 minutes. Byafata kanya kangana iki? Kanya gato cyane. Kangana gute nyine? 45. Sabikore vuba vuba. Genda umurinde abikore vuba vuba akazi. Amafaranga yatsemo yamuhe $1 kuba bapatanye menshi $100,000. Ntabwo $1,000,000 yaba ikibazo. Sasu yanze ko igisasu ni kanina. Arakigore. Abagabo bize imishinga. Nawe yize umushinga ukazatunga ibisasu bya kirimbuzi. Azatungwa no kwiheba. Ubundi mwisi ugwa neza ukisanga ari nta myaka 100. Wagwa nabi n'ubundi nta myaka 100. Daro muhanga yatwika we. Uravuga gato nkuturitse. Speak English. Cyongereza? I do. Ndakiza, I do. Who are you? Urinde. I'm asking the questions. Ndakubaza wonsubize. Urakora iki hano? Ninge conductor. Niwahanga uyoboye igari ya moshi. How many of them? Wereka banaho bicara kurya amase n'umuseriveri muri amase nka convoyeur. You're not with them. How many? Banga muri igari ya moshi ubaze neza. They're around 20 of them. Inga 20. Sure what is happening in the 2 front carriages. Gusa ntabwo nzi gusa harimo n'amakariye imbere arimo abandi ntazi ngo barangana bate. Not for the next 300 kilometers. Usigaje anga kilometero nka 300. You can use mine. Ese ubutabazi wakoresha basi ubutabazi bwanjye duhakira. Only to the dispatcher's office. Hari hanga kuri office yacu ya gari ya moshi n'onyine wahamagara. Neto akazibaza kwanywa bari mu misozi. Hamagare kuri office. Ese bimeze nk'ugutefa muri office ya Ritiko. Abagara muri office z'abatwara amagari ya moshi ababashinzwe. Dore bashinzwe do. Yasinziriye nk'ejo ni Honore. Control. Ni kuri controle. Who's this? Urinde. This is a control agent Boris Tamesh 4379. Avuga kode y'ahangana mu agent Boris Tamas Honore. John Cutter. Nitwa John Cutter. Train 290, I need you. Kuri gari ya moshi 209. Contact NATO. 290. Headquarters in Brussels. Have him connect you to US. Bikoza amagagabo za OTAN ziri Brussels. NATO. Taranto, Italy. Authorization code is Kilo Tango Charlie 9. Avuga hanga ibimuranga ibyo ashaka bamukora byose hanga we ntabyo azi n'umusivile. Kilo Tango Charlie 97.
avuga imvugo za gikomaro ntago abyumva yari afite n'ibitotsi ahora igipfamatwi wowe nyine ibintu mbwiye ahangaha birancanze kandi banga kuba kuri liste y'abantu bose bahawe amatike ajya muri iyo gari ya moshi wabukingiye he wowe bakatiye itike yangahe uravamo sanga hapi kijya kumuvugisha ibintu byinshi bavandi bawaje muri gari ya moshi yacu utakoze n'itike bivuze ngo winjiyemo gute muri telefone telefone y'ukumva yifashe nkande wayihawe nkande kutari umushoferi wa gari ya moshi kutayitwara wowe umuntu telefone nkande phone system regulations for a bomb uva we hano mu gisasu muri gari ya moshi iyo byakomeye byo sanga bibaye ibyacu turabyihereza no umusaza arakireba iki kigoryi cyane asinze dokiri kuri kanyanga kiranga kiri ku nyanga kimwe kiramwanga grey bottom nasinze inzoga isigaye mfata gutya areba inzoga ye inzoga yanjye nanyoye nibigenje gutya cyangwa ko nari nsinziriye Boris do as he says uko byavuga byose amabandi yashimuse gari ya moshi Vaseline is that you niwe Vaseline ni wowe uzitwa Vaseline gikotori ni wowe abonyo yitabaza kumba ku ruhande bana bacu meza sanga bitonze muri gari ya moshi yabo this person should not use our bisanga byanze telefone z'abanga bose bavugiraho ni nk'ibyombo byose anga bumbo byumvira hamwe hey listen asshole barwose ntabwo umuntu nk'u telefone yacu ngayivugireho kwa rugo ryiwe the size of a fucking minivan on harimo anga igisasu kinini kiremereye muri gari ya moshi ndimo wonye kuvuga ubusabwa bwawe kano kanya urambona ajya witwa ndi please Lieutenant John Cutter nitwa Lieutenant John Cutter Master General Norman Anderson hamagara General Norman Anderson amagara ingabo za NATO ziraho ngo hafi yawe zidutabare and you want me to call NATO none ngiye bamagare NATO NATO otani yego yihamagare ngiye bamagare ngiye ingabo mbese nkubwira ngo ese dirane kabaka no tuvugana yego mamagarira umushepe ukuri hafi wamukura hehe ibaze babwira ngo yewe di karame hamagara kuri ministeri y'ingabo wahamagara ushingiye kuki yes I will yego naje bahamagara kiriyumvira ako nayo kajye batwoshye ngiye bamagare ngiye ku ngabo nta wundi buhamagare namba bariri kirabyanga someone heard us sanga ndi umuntu twumvishije kubera yes yari undi ukumvishije telefone yatayikupakana yikorwe gabo byashoboka baradukupiye kigo gikiriyumvira mpamagareyo cyangwa mbireke operator alo ni bamwe bashina telefone yacu yes please connect me with NATO headquarters in mwamuje n'ingabo za NATO headquarters ziri muri Brussels mu Buruseli emergency call ni impamvu zihutirwa arahamagara afite confidence mbese mwamagara turi kuri MTN yego mumuze n'abajepe turashize noneho abajepe niko aka kanya ngabajepe birakanganye we hata mugabo va ngobaje amakuru iyi gari ya moshi irimo gisasu hano haje neza ka ajyara nakana gato ya kanzinya ndakeka gutabimenye I heard the big ugly man kigabo kirekire bitango ni igore kirabivuga talking about a bomb banga mu gishashu cyakiyimbuye too many of those ugly big men on this train ati rwose gari moshi magabo benshi babi are you one of the bad guys nase nawe umwe mu bantu babi no kid do I look like a bad guy bona nsanga ndi umuntu w'imwana mutoya nsanga ndi mubi dolari cya igore bakigometseho this drawing is for you yenzanga disi nk'akana gato soldiers are anga kashanyije abasirikare gari ya moshi karamwereka that's the one the big impamvu ubundi abana mu ijuru tuzabanzayo twenyine mwebwe abakuru muzaza mu nyuma na nyuma impamvu ugenda junior bivuze mugenzi mutoya rero nanze kwigira umuntu w'umusaza reka dahani nzaguma ndi juni impamvu zabatangayo mba ku ruhande sir we have a problem with one of the passengers sasanga hamwe byo mu bagenzi bari muri gari ya moshi banza arimo umunyamerika cyangwa umwongereza mugiye gutsindwa muri gari ya moshi arimo umuntu yitambitsemo main office he told them about yagumye amagara kuri office ngo ibisasu ngo muri gari ya moshi batabare vuba hari utangiye kubaraburiza kivana y'imbunda yacyo karabaye sasa ahantu bagiye kuduha show cyane ko nta muri musimbura kurya show tugiye kurya show we mugiye kurya show cyangwa murya show bihagije sasa abanya ko mugeze gari ya moshi irimo umuntu either niba atari umwongereza n'umunyamerika niba atari umwingirishi n'umu-american baza ku ruhande baje guhiga mbibutse yaje abiteguye tanga telefone zibanze
dore wa musinzi hano ni control Make the call. Boris wahamagaye yego nahamagaye And nyuma yaho They told me bambwiye ngo ntegereze baraza kuverifiya bamenye nimba kuko ibyo bambwiye ngo bya NATO n'aba bajenerali bambwiye byaboneka. tell them about the bomb. Bafite igisasu yego nabivuze. and they will call me back. Barambwiye ngo baraza ku telefona mu nyuma. Boris, you need to. Boris imva neza. Babwire nabi kujya babikore vuba vuba basakurize. People are gonna die unless. Utabikoze ahanga benshi bagiye kuhapfira. That message get. Keretse n'utambutse ubutumwa naguhaye. Uranyumva dore umusinzi arabireba. Yamukopa siki. Nakunda stress. Amwe ndi inzoga. Abanza binywere abisindiri. How can I help you? Gute nagufasha. Rescue. Ari he umunyamerika? No sir, no. Nta munyamerika ngewe nabonye maze iminsi narababuze abanyamerika nabibura uhara bumuherukana ubu najyo. You let him use the phone. Watumye umunyamerika telefone ayikoresha. Urushyi. Umugabo kubita ingumi ni nkimwe ya platinum king yakubise umugore we bapficuye icupa n'urukundo ryajoro. You let him use the phone. Umugore wa Idiko yagowe. No. Muka Idiko kuriyenzu nuko yagowe we. Here. Nukajya mukubita. Mama Hajara. He's a foreign provocateur. Hano ari umunyamahanga uri kuri gari ya moshi yacu akicucu mbwiza ukuri. American. Munyamerika. Are you listening? Nakumvaga. You will surrender yourself to me at once. Uratanga amaboko yawe umanike hejuru asigaye uzanga unyihereze unyihe wese. Not. Utabikoze. I will start killing passengers. Bica imbohe n'abagenzi bari kuri gari ya moshi na shimuse. one at a time. Each fucking minute. Nica umwe ku wundi kandi buri munota ndica umuntu umwe. Maka witanze.